Manastir Sopoćani se nalazi 17 km zapadno od Novog Pazara. Na ovom mestu, izvorištu srpske srednjevekovne države Nemanjića, treći sin kralja Stefana Prvovenčanog je iza sebe ostavio zadužbinu koja svojom veličinom i lepotom nadmašuje sve dotadašnje srpske crkve. Freske manastira Sopoćani su pravo remek delo umetnosti. Ovaj manastir danas je jedan od najznačajnijih srpskih kulturnih spomenika, koji je 1979. godine uvršten na UNESCO-vu listu svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka objedinjenih pod zaštićenom celinom Stari Ras i Sopoćani. Kako je građen manastir Sopoćani i kako je i pored 200 godina zapuštenosti sačuvan freskopis koji je kasnije Sopoćanima doneo svetsku slavu, objašnjava nam urednik politike i publicista Nikola Trkja. Najmlađi sin Stefana Prvovenčanog, Uroš, pomalo neočekivano je došao na presto. Njegova starija braća Radoslav i Vladislav vladali su relativno kratko. Radoslav, koji je bio najstariji sin kralja Stefana Prvovenčanog, bio je poprilično vezan za svoju ujčevinu. Njegova majka je bila poreklom Grkinja i on se, čak postoje neki izvori koji ukazuju da se on i potpisivao grčkim, a ne srpskim, i vezao se za tradiciju u stvari svoga dede po majici, koji je bio epirski grčki car. Njegov brat Vladislav, koji je došao na vlast kada su Bugari osvojili Epir i kada je oslabio uticaj Grčke u Srbiji, isto nije puno vladao, tako da je kralj Uroš kao najmlađi zaseo na presto i ostao nekoliko decenija ostavivši za sebe dubok trag, gotovo kao Milutin ili car Dušan. Želeći da ukrasi vreme u kome je bio na prestolu Srpske kraljevine, kralj Uroš je odlučio da podigne neobično lepu svoju zadužbinu. Za mesto je odabrao također jedno skrovito i zanimljivo predeo na Sopotu reke Raške. Zatim je pozvao najbolje majstore iz Primorja i najveće umetnike iz Carigrada, znači umetnike tadašnjeg sveta, okupio je na Sopotu reke Raške i sa zadatkom da mu podignu zadužbinu njegove Sopoćane. I zaista godinama, decenijima i vekovima posle njega, svi koji su dolazili na to mesto ostali su fascinirani lepotom ne samo građevine, nego i fresaka i slika u samom manastiru Sopoćani. Car Dušan je uzdigao veliku kulu i pripratu pored Sopoćana, ali kada je nastupila velika nevolja, kada su Srbi u stvari izgubili Kosovo, to se desilo kada je Arsenije Čarnojević pokrenuo Srbe i više od 100.000 srpskih familija napustio je predeo Kosova i Metohije, starog Krasa, i otišao u nepoznato. Nekoliko decenija na tom prostoru nije bilo, gotovo da nije bilo stanovništva. Posle toga su Arbanasi sa brda došli i osvajali taj prostor. Tako su zapustili mnogi manastiri, među njima i manastir Sopoćani. Kada je Gilferdin sredinom 19. veka posjetio Sopoćane koji su bili u ruševinama, oni su ga zadivili svojom lepotom. Odmah je primetio freske u Sopoćanima koje su bile izuzetno lepe. On piše, oko Sopoćana žive surovi muslimani, Albanci. Hrišćana je vrlo malo. Mesto je zabačeno daleko od puta, tako da je malo novopazarskih hrišćana i videlo Sopoćane. Blagodareći toj zabačenosti, ovaj spomenik sačuvao se relativno dobro i svoj izgled i svoje freske. Manastir koji je bio 200 godina zapušten i napušten, ipak je uspeo nekim čudom da sačuva živopis na zidovima. Živopis na zidovima je ostao i do današnjih dana u određenoj meri, a svi oni koji su
bili u Sopoćanima znaju da je to najznamenitija, odnosno najlepši deo srpske srednjovekovne umetnosti.